临近农历新年或春节，各类春节特色饰品店开始迎来大量顾客。红包与灯笼成为最受欢迎的用品，因为它们象征着吉祥、好运与财运，深受民众喜爱。随着春节进入倒计时，位于当地的春节用品店 Cahaya Rezeki 开始迎来大量前来选购年货的顾客。店内提供各类春节必备用品，包括祭祀用品、红包以及不同尺寸和宽式的灯笼，满足市民迎接农历新年的需求。该店店主Henky表示，目前店铺的整体准备工作尚未完全完成，春节装饰的布置进度约为40%，不过灯笼已经全部陈列完毕，并可供消费者选购。Henky 介绍，红包是春节最具代表性的物品之一，每年都是最受顾客欢迎的商品。除了红包之外，灯笼同样深受青睐，因为它被视为是一年中象征财运、希望与吉祥的重要元素。Waktunya masih 20 hari. Kalau nanti dikira 10 hari kemudian, nah itu pasti rame, ya kan? Mulai rame gitu. Utamanya tuh angpaunya, angpau ciri khasnya itu. Lampion itu menunjukkan rezeki ya itu bisa. Memang tiap tahun itu pasti semua pasang itu. Untuk harapan kita di pas acara puncak supaya lancar-lancar aja gitu. 尽管准备工作尚未达到最佳状态，但随着春节临近，民众购买春节用品的热情持续升温，市场氛围愈发浓厚。Muhammad Aidil, PAL TV